Kani ketika Dashi Meghalaya, bengi pidang sobai pi baro syakatuk khubor minta ke stem. Shopping ni pai shiki khubor ke bebenya ngini pet shwa yakini kimat kiba kongsan. Bidmana syuti ke Jilla Meghalaya na ke benta ke school bagi college minta ke sengi na ke benta ke jingla kai FIFA World Cup final. Duk nong kinong rep na nong thlio hadien bahyar dor umuli hado ar tingka bat sau tingka shikilo. Yap kendai ngut hadien balin shop ke jing shlei bat jing tua kendau hanagalan. Insdang ke dorbar liur, jong ke yeng dorbar thau an ke ri minta ke sini. Pintikna Presiden ke US, bather biang ke US ya ke Iran, bat pinhiar keput ya ke jingsha penyap kisipai Amerika. Minta ngini pai shwa shaki khubor na keleng ke Jilla. Menteri Rangba ke Jilla ukonrat ke sangma hinin kesngi ulak pin benaban ai syuti ha kesngi ningkong na benta baro ke school bagi college Meghalaya. Ban ailat iki samla pule bat ki khana ki ba 8 football ban pet ya ke jingila kai final jong ka FIFA World Cup arajar arpunrio hapadeng ke Spain ba Argentina. Ula ong ba ka football ka de ke jing sngutenat bat ka rukom jong ki breo ha Meghalaya. Bal ashim ya kane karai khnang ba ki samla kin yo lekemen ya kane ke jingila kai ba paunam kabal asdang ha ka por kha ashteng shiteng sinya minta ka sngi kata kum ka por jong kari India. I have some good news, especially for our football lovers. Apart from the fact that Spain and Argentina have made it to the finals, I would like to inform all of you that I have decided that tomorrow, Monday, will be a holiday for all educational institutions, including schools and colleges. As we know, that football is a passion and is a way of life in our state. And in order to allow our youngsters to truly enjoy it, we have come to this decision. Enjoy the finals and wish you all the very best. Kinong rap ke shnong nong thlio jong ke Eastern West Khasi Hills District kila kerpat ya ke sarkar bentuklar lem hadien bakador jong umuli kala akhir syaka ar bat sau tingka shikilo. Kabala pelong yaki bendu nong hado kata-kata. Bo na kinong ram kimban se ban shubret ye kijing thung jing tap jongki halingkha namar ba kala he da ka bai kali ban balet ra shakiyo ki hat ban ya ka bai yo nong kila kuno ru ba ka don kajing bambiang ha kurukum thau ya kimar namar la bon kajing sha ot kilo ha kinong khai ba kumta lakin tu ya ka sarkar ban pin tikna ban pin bet ya ka dor da ka ba ong ba ka dor kadai banlong la kumnu shipo hado khat santing ka shikilo khnang ba kinla ban pinmi ya ka bai lot bicep ha ka jing rap jongki ngi kinong rat ong pun ba ni dak ram ni dak ram de dengan ni ka daw sim kin rat pun ka ni le ba pun ci rat tam kemut thot mata kemut Kini kali pra kali, koi thau kali bro. Jadi English sih pak sekarang. Tang kabai rep kabai melacu, kabai sport, kabai tre, kabai melacu. Mungkin kita tahu tak ni mah ni juga lang ni tu mah, poi mesti sesuai. Kat beli dikit dah lang ni mesti ada. Ipan out tengkar, lai tengkar, mungkin ipan muli minta ipan sau tengkar, lai tengkar. Jadi hasil yang kita kata tu mah. Lihat kabai sport, kabai tre.
Ni hap susah no chno ma hap ura. Laparat ko palat mutar. Minta gini pai shaki khubor na kathan shatei lamik ni. Kumba khandai ngut kibriu kilayap hajila Nagaland hadien ba ko umsaw bat ka jing tua khandau na kadau jong ka jing ther ulaba lapsan kala pin julor khat ye bon tili ki districts kamon district kabala sha kata jortam kala ngat ha ka jing tua khandau ki bajur bon tili ki yeng kila sha pin julor bat ki surok kila sha khanglinti ki bor ai jing yarab ru kila yai pershang bat ai jing yarab ya kilanon ki ba langat ha ka ne ka jingja Menteri Rangba Kejela Unai Phu Rio ula penbena ya ka bailot lutsan ka ba mar saulak tingka Shakilong ying jong kilanon bala khlat no bat mar nyo pusaw hajar tingka na ka benta ki bala mensaw ka Nagaland State Disaster Management Authority kala penmi ya ka jing maham ka bajur na ka benta borok ki district tat hado la shai ka sngi Minta pat ngini pai shaki khubor na kelengkari. Kedorbar liur, jong kayeng dorbar thau an jong kari, kan sedang minta kesngi bat kan beteng ru hado ka khalai terik unailar. Hakaba insa shong dorbar hado ka khandai sin hapo arpusan sngi. Lakmi linti ba insa yamir jingmut halor kato katni teli ki an rau ki bakentup ya ke Supreme Court Number of Judges Amendment Bill arajar arpunrio ke Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill arajar arpunrio ba ki jingpin kala ki bayade ba ke Income Tax MSME ba ke jingpin rung kerteng ya ki badang syukha ba ki bala khlat no Hashwa ka dorbar, ka shnong kalap pilong ya ka jingyalang, jong baro ki seng san hima sima, bat pintikina ba ka dorbar kalong ka ba yad bed yad rinti. मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। Menteri Rangba du keri Narendra Modi ula ai khubले ya ki kinho nari India na kadau bakilala banle bha ke International Chemistry but Biology Olympiad ke India kalala banle kai bha ha Kalimpong International Chemistry Olympiad ka basan pupra da ka bakhor sautli ki takmak siar ha ka ba kane ka jo ka kinhon kalala ru bankhor takma ka ba kintup ya ka wei ka takmak siar ha ka International Biology Olympiad ka balai po hnyo ha Lithuania Menteri Rangba du ula ong ba kane ka jing job jongki ka pen pau ya ka jing start bat jing IT lo jongki samla pulie bat kane ru kan sa ai min se mi ki wei pat ki para samla banjet ikatanat pulie science Unongkit tins im kari Shamaldov bat Romania u Dr. Manoj Kumar Moha Patra ula pen pau ba ka jinglet yo kajat ka Presiden kari ka Draupadi Murmu Shakini ki artili kiri kan long ka basa jingkin mau ula ongru bakane ka jinglet ka Presiden ka Murmu Shakini ki ari kan kintiu ya ka jingide hapadeng kari India ba ka Moldova Shaka jingide ka ba kham kraw ba ka ba kham yar
But hagaju kapor kan pinkhalanya ke jingye day hakakai pateng ba ke Romania but kade kawai nakiri ke ba kongsan haka European Union kamtam hakabaya day ba ke jing pendap ya kisos skular India EU Free Trade Agreement. Be strengthening our bilateral relationship, it would be helping us to take the relationship to the next level. That is number one. Number two, it would be identifying the few new areas of collaboration, cooperation. We would be very much happy to work on those areas. Number three, through parliamentary exchanges, it would be strengthening the parliamentary collaborations. We have coined a term, it is called SPEED. What is SPEED? S stands for supply chain management, P stands for pharmaceutical, E stands for energy, E stands for education, another D stands for digital, means artificial intelligence, another D stands for defense. These are the areas we would be very much happy to work with Moldova and Romania. So this visit would be identifying the new areas of collaboration, cooperation, whether it is energy, whether it is education, whether it is defense, whether it is digital. Kayeng bisa kanong ba Delhi kala kintat bentuklar hakabaya day bagajing sumaryo usunam wanchung hasaf darjung hospital da ka ba ong bakaray jong sarkar kan rano yu na jantar mantar sa hospital umla ban ong bakade ka ba shule thurmur kinong bisa ka mini push karna kalab ong ba padan kam ya kano ko hukum ka ba kirke ban pinkin riano yu wanchuk shaki jaka jing sumar shimet hakabala pinpauru ya baki doktor kila budin jana ya kokot kakhia jong u ban kila ai jong sumar ya u da ka jing ai jing bet jong u hi kayeng bisa kala sngam ya ka jing kerpa jong ka kurim jong u wanchung ka gitanjali angmo kabala kerpa ban pinkin riano ya u shaka hospital shimet kayeng bisa kala pha jing tip shaka sarkar pedeng safdar jong hospital bat shaki pulit Delhi hakabala panjubab hapo laisngi ya uwanchuk la rano sha saf darjung hospital daki pulit hinin kasngi ha kasngi ba arpuwe jongka jingsha jing it jong u hado kharwe ngut kibriu kila yam bat hinyong ngut kiwe pat kila ja rangai hadien ba ka jing ther ula ba lapsan kala pinchlei bat pintwa khando hari jauri but Poonch district ha Jammu and Kashmir kasuran koti tehsil kabadon ha Poonch kabadei kabala shak tajur ha kabala sakhi ya jingtwa jongki yeng kisem ba jing shlei kadba ka kinhon palat impan kadang peteng ban ai jingera bat wad ya kibaja Lieutenant Governor Manoj Sinha bat Ministry rangba kejila Omar Abdullah kila betha ban pha jingera marmar shakilanon hakaba katanat meteorological kala maham shusho ba ulaba bajur undang yai beteng hakani kathan hado ka arphulai tarek unaitung mintapan ngini phai shaki khubor nakaleng kapirthai Presiden ke US Donald Trump ula pentikna bagi sipai Amerika kila terbiang yakari Iran da ka boong bagi US kala le yakani kum ka jing pinhiar kpun hadien ka jing sha penyap ki sipai US Trump ula ong bakani ka jing her thma la thmu ban burom kerpang ya ki sipai bala kullan yam berkum juru ban khanglat ya ka Iran ban yo ikitiar thma nuclear ula kamru baki bor sipai Iran kila sha pentelot shikade but ula banjuru hakaju kapor bakari United States ka penyat minta ya keduriau Strait of Hormuz kane ka jing her thma ka ba minta kade kadak jong ka jing jur shushu jong ka thma hapadeng ka US but ka Iran We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait
They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great Patriots. Mintagi ni Pai Shwa Shaki KHUBOR Yelakai. Ke Spain kala yora ya kanam la do ha kalimpung FIFA World Cup ha ke sen ba ar hadien bagala pinram ya ke Argentina da shiko la not ha ke extra time ha ke jingi la kai final kabla long New Jersey u Ferran Torres ula yo bantap ya ke goal ha ke minute ka ba shispa Henry hadien ba ke Spain kala la ban ya la kai bha na do bas dang ke jingi la kai kene ke jing job ka ken mau ya ke jing job jong ke Spain ha usnam ar hajar ship ho kat ba ke jing thang jong ke Argentina ban yora biang ya ka World Cup ha ke sien ke basau kala poino sha ka bakut unong tap goal betbet jong ka France u Kylian Mbappe ula yora ya ka khusnam golden boot jong ka limpong FIFA World Cup arajar arpunreu badda kene ka khusnam ula long urang ila kai beningkong ban long ubabon tam ki goal ha ka limpong World Cup hu Mbappe ula yo tap hadu shipo goal but ai jingerap ru hadu sausin Hakaba ulala ru bantam ya uklor yalakai ke Argentina Lionel Messi ubalala bentap tang pragol hadien ba shim la yo tap gol ha ke jinglakai final ba ke Spain kat ba urang up gol ke Spain Unai Simon ula khor ya ke snam ya kanam Golden Glove Dia minta pat ngin ya pet ya ke jinglong jingman ke sun beneng hakeleng ke binta jong ke jela. Hatura ke jingkhiat kalong arpulai degree Celsius ba ke jingshit kalong arpu khandai degree Celsius ke jingsngam ka hau minta ke sngi kalong khandai pusau na ke shispa ke jinghap slap kalong 1.1 millimeter. Haba pai pat shenong ba shilong ke jingkhiat kalong khatpra degree Celsius bat ke jingshit kalong arpulai degree Celsius ke jingsngam ka hau minta ke sngi kalong prapau na ke shispa. Kejing hap slap kalong 0.9 millimeter. Katba hajuwai pan kejing kriat kalong 4 degree Celsius ba kejing shit kalong 4 degree Celsius kejing sam ka hau menta kasngi kalong kendai pusau na ka shispa. Kejing hap slap kalong 0.1 millimeter. Kandon kejing hap slap ba kejing tiat upir that habun kijaka hatura shlong bajuwai. Dishwa bangin pin kut no ya kini ke thup KHUBOR jungi minta ka step tuing ini sedang sasi se ni kini kimat ki bakongsan. Penbera syuti ke Jela Meghalaya na benta ki school bagi college minta ke sini na ke benta ke jingi lakai FIFA World Cup final. Do no kinong rap nonong klio hadien bahya dor umuli hadu artingka bat sautingka shi kilo. Yap kendai ngot hadien belim shop kajing shlei ba kajing tua kendau hanagalan. Insdang ke dorbar liur jong kayeng dorbar thauan hari minta kesni. Bad pintikna presiden ke US ban ther biang ke US ya ke Iran ban pinhyar kepot ya ke jingsha penyap ke shipai Amerika.
Dia perlo katung ngila poi syakabakut jeng kini ketup khubor jengi minta kastem hado bangide syambiang bat pi shibit janmin kublai pi baro.